August ni som paruk sang ni le som ni pali zir top ni a zanin zanlai atangin mizo tana kan nga le bertingam English Premier League chu tranani le don ta English Premier League ka hian country thau angin team som ni te anin el traina khuvela league lian ber le ngai hlut lo ber tia soi traina ni English Premier League ka hian club som ni ten an mahni player tha te an ron fuan khom tir traina tun season tranter khel ani lai hiam transfer hunala toplo wangin English Premier League ki atimu nom zual sot traina ni zanin zanlai in khel tur te hi Manchester United le an bi khol Fulham ten ni dona anin khel na mual tur hi Manchester United khel mual Old Trafford ta ani Manchester United manager Erik ten Hag chuan Carliam ta khan Community Shield ta an mel makum hlun Manchester City an ne lova hen ne lo na phuba hi Fulham laka an la thengam le tun season English Premier League ka hian kai thar pathuman oma Leicester City Ipswich Town le Southampton te anni hi kan mu fo thin te anni to a season masa tangin Luton Town Burnley le Sheffield United te English Premier League nuai chia an ta thungani Mizonol puite hi eng club ngai tran bertin in zota ila zazela somruk veli chu Manchester United fans anni nge inarin Manchester United ti fans nga hle ma se an champion atangin kumsom achuang ta der mai Manchester United defender thar Lenny Euro le striker thar Rasmus Højlund te chu season tharatana in puachana anin hliama zanina anin lan thei don lo Manchester United defender than Euro in hliama wangin Manchester United in defender tharan dap ngala chu tudang ni lovin Bayern Munich atangin Matthias de Ligt an lalut Dilit thi zanina bultran thei tur din muna adinga chumi pialama Dilitian Manchester United pan alo chak sa shrim bokani Community Shield ta defense laya Harry Maguire Johnny Evans te anin kopa Lisandro Martinez su veilama chorani Luke Shaw Tyrell Malacia le Victor Lindelof te in khel tura online pe lo wangin Bayern Munich atanga lak thar tho Masterway po bultran tura ngayani dingle veya akhel kop theya wangin mol veilama tura ngai anibok Manchester United thian Højlund klop turin Joshua Zirkzee laluta Dutch forward thi Community Shield ta athut luana zanina Zirkzee hi ainlan rinom nima se bench atanga alu arinom jog Bruno Fernandes and false nine na achel po in amakran lo bokang midfield laya Kobe Mainu le Casemiro ta chubul tran turanga ini in Mual Sira ero Marcus Rashford Amad Diallo Anthony Jadon Sancho le Alejandro Garnacho te noma wangin in lan tur hriat thema harsa a Manchester City la ka goal khung tu Garnacho le chanstra la tu Rashford ta chu bultran tura rin kai ber pani anne Fulham in hliam an nei lova Marco Silva ni pui bazara alaglu defender George Kunka le midfielder Emile Smith Rowe te chu bultran ngal turangai anni Arsenal team tana munam taka khel thin Emile Smith Rowe hi goal ma riam tel thina wangin United tlar hnung te tan ven ngai tak player ani nge in arin Fulham hi season liam ta khan English Premier League kha som pathum na anni theya team chi anni lo zia chu chuan chiang takin tar lang ome Joe Palhinha team rim le Kieron Boye te hi nipui bazara anchua anni mun ruak lu aturin Palhinha mun ruak hi no kha har saber tur niangai ani Silva ero in Saudi Pro League club Al Ahly atanga somna thatak adong chungin England achama thanga amangai Fulham akai hroi chunzom le don boka voi kwazet opening day in khela an tlom to lo ti hriat reng ero atha Fulham hi English Premier League ka trum kwazet an match ma sabera hian an lo tlom to lo ani mol noi tu United thi ten ha ka nuaya season ni an khel to a League Cup le FA Cup no moi choi to in no moi choi lo van ni le ro ten ha kan la nei lo kumina Manchester United in base na taran nei chan hi ten hek wangot ani lova nei tu thar an nei wangani Sir Jim Ratcliffe an accompany Ineos manga Manchester United a nei tu ni na anei nuwa a khel mual chung le pona mason na mu tura tama Old Trafford ta player chuana tunnel te po chei that nei in stadium thazok nei turin malak na ommek bokani
Manchester United Chief Executive Thar Omar Barada chuan nipui bazar kan hmang tha Joshua Zirke Lenny Euro Mathis Delit le Masway te kan la lut theya Bruno Fernandes de ten hekaten contract an pot sei boka in elna tran ma a duang player mason tak anak lu le theinge abei sei tlat bok ani team ni te hi an in tum nu number chu Old Trafford ani in February ni som ni pali sang ni som ni palia ani a Hein khela hian mikhwal team Fulham lamin 2-1 in nena anchang minute somruk pangana kan fria tangin Calvin Bessie chuan Fulham tan ma hruaina goal a khunga minute somriat pakwana Harry Maguire chuan rulin minute somko hun pek bet minute sarina Alex Iwobi chuan Fulham changna goal a khunga ni ka nikum November nilia Fulham khelmola anin khela ero Manchester United in 1-0 in nena anchanga hein khela hian minute somko hun pek bel minute khatna Bruno Fernandes an Facundo Pellistri siam sakmangin goal a khunga Many somni pariat sangni somni pathum Old Trafford anin khelaro Manchester United in 2-1 in nena anchang vele boka tuna langchiang takchu Fulham le Manchester United in khela hian goal lu tam o khop maya team ni te hi tum somthum pali in tum to in tum rukan in ne to ka Manchester United in tum somni pali ne na changin tumli Fulham lam hian ne na anchang ve to bokani kan tarlan tak angin zanina changin English Premier League kheltran ani dona English Premier League ka hian eng team nge champion tura kan rin tile season topa pali na thleng ni tura kan ngai te kan soi ho ta ila he chanela hian football le akai noi sang sang taron tarlan le tum ani a chu be piala ma chuan international news te po kan ron bi chole hlek bokanga reaction lam te po boi pui kan tum mek bok ani